Memo akwaba de ba GCN page so medi e de adwoa searching. Mr. subscribe to my channel. Fa unsa me abel no so be notification video bia benye bi ahwe. Ora Jimmy ansa oka NPP communication team members no ho e wo Ashanti region. Na ode ensem bi atodwa ne ensem a okay na ne se one abofra kitwa bi JHS ni abofra eti radio na de abofra do e kan no e ne won papa na adofo and the computer world ya ye womi emu mofra no mo aba no ye ni se insamanfo no mo ewu kodadada no omo no mo asanso abo se den ye wuntumi en kire kra de abofra bi beye no openi o beye 30 years ana 50 years kra enya de a obetimi aye de abofra sa no ebeye na owura Jimmy e kire se one abofra GHS ni eti radio na osre NDC fo empenefo osre owura omanpani dada John Dramani Mahama ena NDC mu penefo ena fenso owura Professor White na sra abofra no esre omu nya ne se na ami ye to aba e wo Ghana ha nwie NDC fo so omu entiase nti omu de emu nsem ekodan court se ya to aba awie na ba no se omu ena komu di nkunim enye omu na ekọ ema omu nti court enka bi emfa ema omu na abra omanpani dada John Dramani Mahama edeni nsem ekọ court no na esese onya witness na omu bedi adanse ede ema no na first witness eye owura esiedu nketia a oye general secretary di ma NDC amayokoro ekoi omu bisa no figures a NDC fo musimu na mo anwi ni figures be na mo de anwi ni a osi no I don't know okay unuma no problem na mosi na nado zo anwi ni figures be na mo keka gbogbo ma echese na nado anwi ni enen so ne so owura esiedu nketia se oni nene na Ghana fo se na ade ankra na NDC fo omu ekire second witness eye Professor White so ekoje nedwa na ne kasem we na o chese me wo madam Jemensa na office no declaration e ba be koso pe e na omosuma me se me fa information enkoma o man pani dada John Dramani Mahama eni me tu me to pe omo hye omo plan e pa me tu me to pe e na madam Jemensa e de na na do ni di beto dwa so no e na we win na Ghana fo bi se na Professor White se ukra phone na NDC party kese anti se appoint se corner ko represent omo na so omo asoma ukra po bi no represent wa na se frɛ wo phone so also na me phone adu nti me tu me to a e na omo de declaration e ba out Ghana fo e kasa ho kaka na no e na owura Jimmy e kire se one abofra JHS ni eti radio na abra omo e kan asase ne pe na so omo de ensem no etu dwa pe na abofra no e start se osre na eno na owura Jimmy e kire se abofra do e kire se ensem a Professor White e kan no ntiase adenti e na sese pani omo asoma se kohwe ba bi na wo se wo fun adum na wantumi afa charge mpa nko ensem we de ehu papa nti abofra ne se ontiase na dofo yenti ensem a owura Jimmy e de etudwa na ye tete ho na niema efa se bia omanpanyin na dan kwakufu ado onye obi a wa win elections no kama me ni megina adakanim na nke ntoto na no mepache wo ye nyina ye hwe irresid nketia ne cross examination se beta frache ye de calculator no ehye wansem ono ankasa ne ye de calculator ne nsem ye bisa ne se ombo no enye obi na boma no ye bisa ne se ombo no figures a wode to abontini nyina no menim se slide wo hwedwuma di ne bia de make what you say the figures of the mind exactly it shows say omanpanyin na dan kwakufu ado Ghana photo abaman the figures were there. And then again, yama Ghana for ntias yese. Atro a omo kokoto no so mukudi yen. Ebua bomo. Because mo say bakubi and young guy be also JHS ni na me no TTV wa ye redwumadian. And he was laughing. So they say papa no say mama no ofre no na ne phone ayeden edum. No bia ne phone edum de. See then na wan sanfa. They make what you say. Se me frone se doctor wotie ofu na duma e biside na call no obeka se wo omfa and some the witnesses the specialist Professor White and he renunu about bonti omo kanyina no Ghana for himself and you see ade awo e wasenka wo ye na wankasa wantumi anyi ne yie no untwa wani nkobo obi nkoka nche ne se
dipa na ogina nche no na anyi ni yi se obi ka kire wo se fa information ana se fa asemwe ekoma asemesi na obentin a se bio one specify se mumie no amu wonyi na mu free wonko de me ka what you say o say for information here then e ma asemesi you could have sent a text message, you could have made a phone call and a telegram na WhatsApp, you could have used any of this channel, but it sounds say na munim se Ashanti region votes abe baby dru na mo hwe de akwasi na de sina na aye no se ne sports journalist bi kan na de aye na aye no number 1 number 2 number 3 aye se na se ne to abawie no aye sa pepepe no na mo amunim adwen ne e po amabo ni nti no bo ye amadwen se eni yimi no nyina ye free wako because mo ye nipa mienu a ye de makọ strong room o kas ye de makọ strong room nipa 2 ye kra na ye wo police station no kas nipa 2 na ye de omokọ no ba ko te ho a wo ye adwuma no so sorry a na ba ko na betena se it is then a strong room a munim se mo na mo te ho no e de ma a party like the NDC a munim se ma me no right from day 1 aye boni di so me adwuma no munjini ndida as registration o ye mo see ekosi ha exhibition o ye mo see ekosi ha na asemkura na san ye mesere ne se uzo mumie no nyina san pie ye no mo gya mo ne magu horom it is a beautiful frachi obi a wonjini ndi obi a won't be trusted mumie no nyina mo free ho in addition to that mo nyina mo sa gya mo ne magu ho or say they thought the woman was acting in good faith. Oh, resent in the propaganda because a shensema party from Pinifuina, including the petitioner. Here are John Dramani Mahama. I can't hear from a man on na and Nissan Camo, Moya de Moyen. And clearly, judges no Emma Sankofu Imunu, Etsy, and your Montia says a couple bringing back on the relation of duty. A Juma, ya dear son, sir. And I saw Mumpinda that John Dramani Mahama, and Sam say. Mukot na ho na munhwemu e forma NDC for no mudio munhwamo na meka e de ato aso no hwe pese Ghana fo nyina enya sante ase wi se NDC amayoku no mu free se wo mu kokot na aboa ma 2024 oma baba be ni aba ma manfo gina so akase ye wi obi na we ya nwen ne ye se ya then they should forget it again so obehwa ene asa wo kan se maame na mbegina da kanima enya de a emo ho beto wo mo anasa asemu wo munjemu da doctor ene ye yeti dwumadie no de ye kan se ene de ya me no kase adanse fo miensa omo free NDC akate a court no atoto o mano no ye bisa ye ho ene Ghana fo se omo show bibi ana de me kan o tia se edina mo de beto court nanim ire so de keta nanim ton ono nanim ton the general secretary of the NDC nanim ton o say enye results na nado dan Kwaku do nya ni nti no mo ba court they do not have any issues with the Mampina na dan Kwaku do votes but ekwan ma me fa so a we declare results yeah they make what you say it's ekwan ma me fa so declare results no then ka mo ba no na mo di mo pink sheet na yen aba ho Duba dura the pace it ni maame no the figures of boy no e wrong mfumso wom na ne yakofa maame ne de no say because yenim say pace it no ye munya ye no e carbon copies of the original one but what you say right from the polling station and the basi constituency the bar region e the national strong room no ye di ni mo fanto judges nanim say the maame ne boy no the nya ye no ene de boy no mfumso ye den e wo de boy ni be we de wo fa pin sheet be num say na no NDC ne bi mi hu na okuta ne pin sheet na mbisan say de say mo mpanifuo say mo pin sheet no ne nyina kodi o mo nsem na de ba ko a ye wanwan NDC fo no o man danso da yesi BC ni say 2020 elections pin sheet a yesi fo ye no over 38,000 police stations no o mo kodu pin sheet ne nyina etubo hu na social media na NDC fo ni de o mo de pin sheet bi abeto ho no na obunu na pin sheet no almost you if you constituency we especially Techiman South issue no buy no bohu union NDC communicators no more upload pink sheet just because I pink but they don't know
the indicators ne fixed features say what pink city so I they got about 2020 they don't know say every pink city be a one code. In addition to that, every pink city be a call, every constituency be an constituency need also any regional constituency in one ni nyina a walk pink city so until to me five before for be anya den embe dane dan ho mbe keka de wunim na medi wie no ya mayira John Dramani Mahama na swati sase mu ya making enim se omomuti dwumadi obi se slide obetimi ama na swati enra na mitie mu dwumadi pa in fact me be so hanum se nam sa koy so agenda make case bi and the case was very clean and valid 2013 court ya koy no simami university mami petitioners a omodi asem no kodan court no esanse na omo nyina so ni nti no omo ma kwan petitioner no you say Yura the vice president of the republic Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekujina dakem because na of interest in addition to the interest and now one na osan evidence and na there you ye bisa Ghana for muti TV ho mo show enyo mo muti radio ho mo show omutio sebi amampini dada John Dramani Mahama court yo mukui etiefo na nie bre wo ho anase eye time bi no mu waste because wo ye petitioner no wo ye petitioner wo say ye wiaw wo ye petitioner wo say de course no wo nyintu no court wo ye hu wo ho ebi ka wo ti ase ankasa bi onka de tin ye bia no na wo bosi tu no na wo kotena ho na wo bosi tu no na wo kotena ho eno na tere se first day so by who interest. I'm not talking about the first day. But obai. I'm talking about baby and issues no e wa ye cross examination no. Na guess oh. Na ka wase ka wo hobi because you have interest. Wo na wo ye petitioner, one man petitioner. And so na dey ni ehunu. Enti ye ka am obi o te dwumadi no. And it's lie. Me ba me te say ototo ayam pia say onya ya na nkamte ha. Ba betena. De open one kan kire me. So ye pese ye mo muti asese. John Dramani Mahama